Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Shua boba penyak sing sim unlek bentep kerteng kumukertong MDC juga seng NPP nenong thamai constituency. Ki MDC ni ki autonomous district council meper juga than jete lamingi lawan bankit bok kedriang yu bo unyo ke jengjap hagni ke election kementah. Ki MDC ki lawan bankit bok sheying sa jongba penyat hapok se ki kintop ya ki MDC ni ki district council jongga Tripura, Mizoram, Karbi Anglong, Bodo berkumjuru ki MDC jongga Garo Hills autonomous district council. Dan pedeng jongki kini ki chairman badan ru kepada ki executive member jongki district council jongki. Shua buat penyat unmi na ye melit thep kerteng keladan gejingalang berlingkot hayeng sa jongu kum gejing kerku kerdo hak paladan lang ki bahing SM ki noilam jong NPP bagi nang kershan jong u. Kilang Kemeru. Kini kesin ke benengkong hakaba ipa ba e jongpi ipa Scott Kurkalang ubalong wei naki rakba unong kersan om tang hakabalang ke jong ublay hakituk kisuk kirangli kicuki dihenrei ngetips kem bagi cingkerku ke jong ipa ba e jongpi kanang tesei lai pau reu pau bat sispa sya bahagian igasngi ke ba iba penyat sing sim ibalong ru usi badan buram jong ke Kasihil Autonomous District Council nagaliang jong ke balang ban nagaliang jing iway ngiwan ban IAP ke cingker ku kerdo bapinyo ya ke cingcok ke badan buram hagani ke election ke bansawan kum kayen hi brokowe ka imay baro hayen ni den Manka election di pa itu what's way Manka election di pa itu dah langsung surat tak sih tempat ini yang ini sekarang lagi terkuju ini kanlong namta jungi ru baro ki baidan hadi ka por kum kayeng ni diang subaha ya piparo ki blaiwan lang sia ketika jing doi kerpa kabalapan bait nakal yang jungi pakaya suru ban penpau ka jing diang burom ni ka por ai ku blai ru nakabenta ki ki nokershan nagaliang joi ba head na tuplang joi ba Jason ba Jude joi ba Fred kamu plang ba Bok Kartungor joi ba Richard Mokio ba ibabun ki long Kemeru nangtai iki nokershan joi ba Lambor Mangyang nangta nokershan joi ba Dasakyan nokershan jong i jong ka party UDP nangta jong ka TMC dan ni jumpa Astun, Pak Enrik, bade inoilan jumpa parti PPP, kita don lang ber ajin Krishan, but ngasoru ban penpau ikajing Aikublay, nam ta kini ki perlok noilan, jom ki district council berper Port North East, kita don lang hane upor, pakentuk ki chairman jongka Garo Hills, Pak Rakesh, nam ta Deputy CM jongka Bodo Territorial Council na try lapoy menta but na Karbi Anglong na ta kibawan na po Tripura District Council kibawan ru na po but na kiwi ki na po Mizoram lightly ki District Council kila ya poy menta te na soban ay kublay kerbang ru na ta joki bakiwan ban sinran lam yingi hakini ka sngi
nam taban yo ban file ya kani ga nomination paper ho ladangi ya kerentang nam ta ka jing.com na si jongka Khasi Hills Autonomous District Council ka sting henry habangi perkhat habangi ngam jeliu bangi phai khmat pat syaka jing.com jongka 6 schedule nam ta pun ki kenhun rilum ka long syaka jing.toy ka bakrau bat nakal yang jungi ni ngin ya chekman nakabantaban penbahan pendik penbiak ya kenika 6 schedule but net scam link ba ka 6 schedule kan long ka jing.toy ka bakrau ya kari ka jungi but ya ka jela but ya ka than chatai lamingi not easy probably but itu ki jaka ki kwa ban pentrikam ya ka 6 schedule tengi kan mau buram ru ikilong shwa ki jungi ki bala IT met but museum naman taban yo ya ka 6 schedule kung i late reverend GGM Nicholas Roy Gopinath Bordelai but kiwi kinong ilam po not is hatu ka por kadang the state of Assam ki bay kun ban penrung ya ka 6 schedule ha ka constitution jongkari India Jisu la pen I ka luksan ba pha ta ngai bai panya ngai I bai dan ka ga ban sem ka spirit ban shakri kumusamla te ngalwan sa hane haustem arpau November dan knyat po nringalai ilot hai ja kai ban sem ka jong I ka bai kwa ban le hai ka dong ka sinong kari ba ka chai riu ka jong te wadu play ru na on ka tin jong play wa ya ki breu baula ban pendon kam te bangiru hagi ki singi don kam I te ki breu ni hapwa te ki breu ke ba kaloi ban shekli ban ka dalu ke ba pha ka jim ke ba pha ki ba bu hak ke emlang ka salang ya ka ta ka jinong jim ba pha nrai ki ba pon ki ki singi yo bangim don ka ta jinong jim ba pha te na so yo blai ba idam ma iban ibala long musiting MDC CM dengan ayu yo play ba ngidon kam ban ai kala isa sisen bai man tre pendep ngalio slow mentak ba ngalio iru hi gisni ki issue ba pero te dan wan ki we yo ki kliap no e ki baro khai che ke ban rujing kan wan kan don kan long te ngidon kam ya ke continuation ka jik puteng jongi ba penyai nang ni sekmat komunong yalam kebangan ngalai I hakini kinda por beradab akajing a leadership ke jongi ngalai I sipun ki ke bami ke pau ba nang lero tiga dan don ki berang sa pending ku bayo snow but nagaliang ki district council jong north east in happen tresidam ku bangyo I idan mentah hamli bat ni supporter irrespective of any political party supporters. We are very grateful and thankful for your visit, and especially today you'll be accompanying us to filing of nomination to this program. So this is a Khasi traditional shawl, so I just want to give you as a mark, a token of respect. Kapor kaladei bapinjit yaki MDC jongpi syaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ke ei ka thong ka bagidon ki ei kiman ki bakongsan ki bagibu hakman kita ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi haka arpuwai tarik rempang arjar arpsa baik ya ka program markman pat ki kertong